Nina bedlodle nophapha ekhanda kamenzi indabona lo muntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igoli kaJama lichithekile. Awu nina bakaMbhudu ubomvu njengegazi nina bakashishileza ngedidi kolemaholo. Limhlabela impedule nina bentule bande ngodonga kweleke sikwabheka uZulu. Awu nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadalinyebo phansi engcobo uZulu liyaduma lazongoma. Nina bomnaka namamfombatane phansi eSwatini madoda kwaNdebele kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lobi obingelelayo ngoprofessor ngengwakamkhize Mdabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu cindezela usubscribe button ucindezela nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu ngesposa izogenqeza ocingweni lakho uzothi mayisikenqezile ungena ngaphakathi uzokusitholela isiqephu sangalolu suku. Siyacela ke abantu bejoin membership. Membership ibukeka idelelekile kodwa eqinisweni iqiniso lithi membership yona eyosikhipha kulolu size sikulona. Ngixolise khona abangifonelayo bayakhala ngokugqoza kokupostwa kwama episode bathi awusuposta nje asazi noma sizoyithola noma singeke siyithole phephisani bafowethu kuningi ukungibhekile enye into nanokugqoza kohlelo mfowethu ukuthi ngakwazi ukwenza izinto ngikhathele ukwenza into eyodwa mina uhlala ngivuka sohlala kanje ayiwenza umqondo kanti ngiyimisele lento ukuthi manje fuze ngabe isiqalile ne-rehab yayo isiqalile ithengele ingane ama-uniform isiqalile yondla imndeni engathathi intweni isiqalile iqasha abantu so manje ukujika ndawonye njengephara mfowethu ngihambe ngiyothenga ngibuya ngiyakumeshente ngihamba ngiyophanta ngiyabuya ngiyakumeshente ngihamba ngiyophanta ngiyabuya ngiyakumeshente Nkosi amfana kasindi madoda khamba kanjani Yaphile. Awuwela umphakathi ntwanami. Sanibonane Nkosi lo waNdlovu kodwa abaningi sebemjwayele. Sekusekhaya. Kodwa phela uyazi into ejwayelekile yona into ethandekayo. Kunale efihlekile engabonakala. Yabona uyakhala lapha uthi insizwa ziyakulwisa ngosuku sasengalolana ukuthi wena uvela ukhuluma ungabusaqeda ingakho sikubuyisile ukuthi uzokwazi ukuqedela nezinye izinto nibangani kanti kahle professor uthi uyazi bafu ukuthi ekuthenini yabona nje yona inkinga thina nje esike sibhekane nayo ukuthi yonke into esiyenzayo sisuke siyenzela imali sikhohlwe ukwenzela impilo zethu yabo leyo cause umuntu abhekeni isikhathi asimoshayo ehleli yabo busy ekhuluma boke esengazi ukuthi ngabe sengiphantile ngabe sengenza ukuthi yabo akhohlwe ukuthi labantu asuke ekhuluma kubona noma asuke ebachazela ngesimo abhekene naso ibona ngelinye ilanga abayokwenza njani abayodecide ukumtakula kuzobisha kulo yabo kodwa manje yena enze njani agijimise into azoyishiya emhlabeni kunento ezomphilisa ngoba egcineni phela professor njengoba ubona siphila ngaba abantu esitosa sihlala khona emgaqweni kodwa mase kuthiwa wonke umuntu uyasijikela uyasilahla ubhekale kwakuthina ngikanzima yabo ngoba yini ngeke sikwazi ukuphila yabo kodwa manje thina into esiyigadayo iyodwa imali phela ngothola imali uyazi isikefu naso yasithola yonke into iba right kuwena ukhohlwe ukuthi lobu right bamanje yilobu obungalasti futhi yilobu omnjani obukubulalayo kunalobu omnjani ozohlezi unabo yabona into ohlezi unayo nento oba nayo manje ekuphinde kuphoqa ukuthi futhi hamba uphume uyofuna enye leyo nto iyi-waste yabo kunento ohlezi unayo yabo ngoba yini ngalesikhathi wena umosha isikhathi sakho kanje ngale ndlela esisuke senza ngayo ingalesikhathi nomuntu ebona ukuthi which means nawe empilweni njani unazo izifiso ezifisayo yabo leyo nto ngoba yini
awubi nayo lento yokuthi eish ngiyohlala laphana ngiyokhuluma ngiyokwenza ukuthi yabo ezidongo yazi ngisho emgwaqweni umuntu ahlangane nawe akhulume athi kodwa bethe indaba right kanje ungashintsha ayibona leyo nto kodwa kube ukuthi yena ubone ngazuthi wena unjani umosha isikhathi yabo kodwa akhohlwe ukuthi yazi indlela wena ofisa ngayo ukuthi ngaba usekho kule position okuyona yabo ngabe nawe uyafisa ukuthi nawe ngabe mhlawumbe usufana naye yabo kodwa manje ngenxa yesimo yabo noma ngenxa yento obhekene nayo awukakobi namandla engangokuthi ungaphuma yabo ngoba yini lento idingani idinga umuntu onesupport ayibona yona yabona ekuthenini uma unesupport eceleni strong nakuba lula ke lapho yabo kodwa uma abantu behluleka ukusupporta wena ukusho ukuthi thina siyini ke thina behluleka ukusupporta wena uqobo cabanga ke wena unikele ngempilo yakho ukuthini okusho ukuthi njengoba unikele ngempilo yakho ukuthina yonke into oyenzayo is must ukuthi wenze njani usicabange ayibona yona ekuthenini abantu uma bekhohlwa wena bazi kahle ukuthi wena usaver imindeni yabo engekho eduze kwabo engekho phambi kwamehlabo imindeni yabo bona mhlawumbe abayitshena ukuthi emhlabeni ayisekho kodwa wena uleyo mndeni uyakwazi ukuyisave ukuze iphile ukuze wazi ukuthi okay fine ubani uyagula ukuze kubo bathole through wena ubani akasekho emhlabeni ukuze bathole kubo through wena uma behluleka ukuthi basize wena ukuze uqhubeke nento eyaphambili ezokwazi ukuthi ngelinye ilanga isize omunye womuntu ongakobi kule nkinga eminye imindeni ekuyona njengamanje yabo uma behluleka ukusiza wena okangakanani ke thina ayibona yona kodwa demo ingakho kuthiwane indoda enamandla indoda eqhubeka izame kunendoda enjani egive up endleleni yayibona yona okusho ukuthi njengoba nawe usakhona usaqhubeka wenza njani usimele okusho ukuthi nathi asiqhubeke senze njani sisondele eduze kwakho sikhombise ini impilo ekuthenini into yenzayo siyayijabulela yabo ngoba nje yabo mina ngike ngisho nje ngithule ngingedwa ngiyibuze ngithi yazi uprofessor ukuhlangana kwami naye kwaba isibusiso ayibona yona ekuthenini namhlanje mina ngiyazi ukuthi ngisho ngaba nenkinga ubaba kodwa ukhona and futhi ubaba uyazi ukuthi ngiphi and futhi ubaba uyazi ukuthi ngikhona futhi ngiyaphila ayibona yona ekuthenini zonke lezo zinto izinto mina engangayitshena ukuthi zingagcina zenzekile ayibona izinto engakaze ngibe ngishonane phupho lokuthi zingenzeka ayibona into ekuthenini mina nobaba kwakuyinto nje engasondelene yabo amanzi noparafini yabo into ekude kodwa through wena wakwazi ukususa into ekude wayenza yakephi yaseduze kwami yabo lonto ekuthenini nami yabona noma ngithi ngihamba emgwaqweni ngisho abantu bengijaja kodwa mina ngisho ngithi yazi mina mfethu ngiyazi qhenya ngawe ekuthenini umsebenzi wakho uyawenza ngendlela futhi ekuyiyona yayibona yona okukhombisani ukuthi which means awuyikhathalele wena nomndeni wakho yayibona yona which means uyazi ukuthi umndeni wakho iwona wonke umuntu ophilayo yayibona yona ekuthenini akusiwena umndeni wakho umuntu onjani oseduze kwakho noma umuntu oright njengawe cha wonke umuntu ophilayo emhlabeni kuwena uyini uwumuntu ubhuti usisi udade wena yayibona yona ekuthenini ingakho ukwazi ukuthi usacrifice ngani ngezinto zakho noma ngempilo yakho ekuthenini mina
okay fine ngizozama ukuthi ngilwe ekuthenini kube njani abafowethu abahluphekile noma abafowethu abaseyinkingeni zezidakamizwa noma abafowethu abaseyinkingeni zokuthi basestradini ngenxa yezimo ezithize, kube ukuthi mina ngiyalwisana nokuthi bazama ukuthi benze njani baphume kulezo zinkinga yabo. Ingakho ngisho ngithi bethu Professor, yabona umsebenzi wakho bafo uyancomeka and futhi bethu yazi noma ngihamba endleleni ngihlezi ngisho ngithi bethu okwenzayo kukhulu, yayibona yona ekuthenini yazi ngisho kungaphela 2 weeks ngakubonanga ngize ngiyibuze ngithi yazi indaba akasahlali la noma mhlawumbe usemuvile kanti ukhona yabo, kodwa manje angiphathe kahle bengakubonanga ngoba yini ngiyazi ukuthi bethe ukubona kwami ukuphila kwami, yayibona leyo nto ekuthenini wena ufana nani noNkulunkulu wethu wasemhlabeni, yayibona leyo nto ekuthenini phela yabona thina njengoba siphila lempilo esiphilayo kubantu silwane, yayibona leyo nto yabona uma uthola umuntu ozokwazi ukuthi akrithe as umuntu akrithe as ingane kuyena, yayibona yona okusho ukuthi leyo muntu azi ukuthi leyo muntu usanani, usanenhliziyo, leyo muntu usanonembeza, yayibona yona ekuthenini esikhathini samanje unembeza usekho, yayibona yona umuntu mekwazi ukuthi ajikele umuntu oseceleni kwakhe, umuntu azalwe naye esiswini esisodwa amjikele mocabanga-ke wena owangaphandle uyini, yayibona lento okusho ukuthi wena uyinto engekho yabo. Ingakho ngaso sonke isikhathi Professor ngisho abafethu besho ukuthi bethi wena indaba uzenze ngazuthi mhlawumbe uhlakaniphe kakhulu noma uchaza kakhulu, hayi ngoba ngichaza kakhulu yabo, ingoba yini ngiyifuna ukuthi yonke into engiyikhulumayo noma yonke into engiyikhipha ngomlomo wami kube ukuthi nomunye umuntu oyilalelayo kube ukuthi meyilalela khona akufundayo kuyona, yayibona kukhona ukuthi akuxoshayo kwinkulumo engisuke ngiyikhipha mina yabo. Kungabe ukuthi mengifika lana just nje ukuthi ngizohlala ngikhuleke sixoxe noprofessor kuphela ngithola imali ngihamba kobhema ngixoxela abangani bami ukuthi ngaze ngayishaya episode kwamnandi, yayibona cha ukuthi ekuthenini nomunye umuntu othi umelalela lento yazi asho ukuthi yazi lo muntu okhulumayo ukhuluma into enjani enomqondo, yazi uprofessor nginokuhlangana nama-student inqwaba uthola ukuthi namantombazane abafana yazi uma ngihlangana nabo abayilandelayo i-MPTV1 yazi bahlezi benani benento yokuthi bane-site nje abazolithatha ekuthenini ngisho singabaningi kodwa uthola ukuthi ngizophuma ngedwa ekuthenini bazoncoma ukuthi yazi wena yazi uhlakaniphile, yazi kuwukuthi kunabantu engangayitsheni ukuthi ekugcineni bangasondela eduze kwami, kodwa namhlanje abakwaziyo ukuthi basondele eduze kwami through MPTV1, yayibona leyo nto. Kunabantu abasuka kude engithi mengihambele endleleni kodwa ithola ukuthi umuntu uyizele eThekwini hawu ngizoza umuntu usekhuza ibhadi uthi hawu wena usala, ayibona yonke Professor ngoba yini which means umuntu okude okucabanga umuntu okude kunami engingamazi nanokumazi kodwa into engiyikhulumayo ngitheme ngiyikhuluma wathinteka, yayizonto okusho ukuthini lapho ukusho ukuthini into osukuyenza awuyenzeli ini ubumnandi noma ini ukuthi kujabule wena, yayibona leyo nto uyenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu ozothi mayibukele enze njani ayijabulele, yabo. Ngisho esikoleni yabo mose esikoleni ufunde uke wenza sure ukuthi yazi ngoDisemba ngifuna ukuthola ama-results kanjani amahle, yabo. Ekuthenini noma ufika nawe la ekhaya ama-results bajabule babone ukuthi yazi
wey shuthi ubusebenza unyaka wonke yabo kungabe ukuthi mofika nama results kuthiwa hawu wena njengoba uhlezi uhlupha kanjena nje uhlezi uzenza into efundayo hawu usubuya no-fail yayibona leyo nto ekuthenini lapho wenza usuke wenzani wenza ukuthi nomzali angajabuli yabo naye ingakho-ke yabona-ke njengoba mina ngingalitholanga ithuba lokukhulisa umzali okusho ukuthi njengoba manje ngithola ithuba likanje lithini lithi angilisebenzise leli thuba ekuthenini nomunye umuntu osekhaya yayibona leyo nto ukuze ezokwazi ukuthi ayijabulele into engiyikhulumayo ekuthenini uma ejabulela uzokwazi ukuthi naye enze njani akhombise ukuba umzali yayibona afunde futhi afunde kuyona ekuthenini uma efunda kuyona usuke efunda entweni mina vele sengidlule kuyona which means njengoba sengidlule kuyona mina ubuhlungu bayo njengoba ngibazi angifisele omunye umuntu yayibona njengoba ngafisele omunye umuntu futhi ngine-experience yalobo buhlungu yayibona leyo nto ukuthi okay fine mase kukanje kumele kube kanje yabo kungabe ukuthi umuntu uma ekulalela noma elalela into ekhulumayo uma senza njani athi hayi lo umosha isikhathi yayibona leyo nto ngathi yena esaqhubeka esabhema kusenama-episode amangakhi kodwa sihlezi simbona emgaqweni yayibona leyo nto akhohlwe ukuthi yazini njengoba mina ngisuke ngifika kanje la ngizoxwayisa emphakathini ngizoxwayisa abantu ukuthi yindaba ingoba ngiyalazi usize ngikulona yayibona lonto angilifisele omunye umuntu yayibona lonto ngoba ngiyazi ukuthi mangase kube khona omunye umuntu ongenayo kulona obvious cabanga-ke esikhathini samanje professor ngoba yini yabona manje ongenile uphuma ngebhokisi yayibona leyo nto okusho ukuthi njengoba ungenile uphuma ngebhokisi angazi-ke uma wena uhlulekile ukulalela cabanga ngoba uprofessor ukubeke emathubeni amahle kanjani ekuthenini yonke lento ungayazi ungakofiki kuyona ungayazi into ungakofiki kuyona ekuthenini mase into uyazi ungakofiki kuyona which means lokho kulula kangakanani ukuthi ungayibalekela yabo ekuthenini ngeke uthi wazi kahle ukuthi mengiphuma ngoRussell showcase ngizobanjwa ngeke uphume ngawo Russell indaba ungasebenzisanga uBroad yabo ekuthenini nawe ngeke uze uhambe ehlathini ubone ukuthi ayileli ihlathi ku dangerous yabo kodwa uma kuyindlela right nawe leyo ndlela uzokwenza njani uzoyithatha yabo ngoba nawe uzobona ukuthi yazi kule ndlela kuhambe mina kuphela shuthi sihamba sibaningi ngeke sonke soba u10 sivele nje sambe la which means le ndlela i-right yabo kodwa uma uzobona ukuthi hayi le ndlela le uthi ngivule le ndlela ukuze bezongilandela yabona-ke into ejwayele ukuvulwa umuntu leyo nto ijwayele ukungaphasi yabo ngoba yini umuntu mina khonto engeyinakusisi yazi thina manje esikakhulukazi thina indlu emnyama into asiyivuli ngani nge-respect sesiyivula ngenkani yabo ekuthenini yonke into thina sesiyifuna by force yayibona leyo nto ekuthenini ngoba yini sizothi yindaba ubane nayo yabo yindaba ubani ekwenza ukuthi indaba ubani ahambe ngemoto shuthi ubani uyindaba uthwele noma yini yazi wena ubone umuntu ukuthi noma enza ukuthi enane wase wathi uthwele wase wena wahamba wayothwala kanti umuntu akathwele umuntu njani unenhlanhla yakhe ayiphiwe uNkulunkulu uzenzela izinto zakhe ngendlela e-right wena usuyahamba uyokwenza into e-wrong yayizwa leyo nto ngoba yini uhubhani uhubha umuntu onjani ongahlangani nayo yonke lento wena usuyenza yabo ekuthenini usuyathola ukuthi hawu kanti ukuthwala kubungozi kangaka lapho usuyaqala uthi yazi ngingcono kwakungcono ngisayihluphekele yabo yabona akusasiza ukuthi kwakungcono ngisayihluphekele yabo ngoba yini usuyifakile vele emngozini okusho njengoba vele usuyifakile emngozini azi ukuthi njengoba ususemngozini impilo yakho isekuthenini
usemathubeni amancane kangakanani sungaphuma lapho yabo. Into efanayo-ke ukuthi uma ungena kulesi sidakamizwa manje indlela yokuphuma iyodwa yini ibhokisi yabo, njengoba ngisho ukuthi ibhokisi nasekuthwaleni uma uthwala indlela yokuphuma ekuthwaleni yini ibhokisi yabo, ngoba yini zonke phela lezi zinto kade uyisebenzisa uzobe usungasayisebenzisi yabo. Ucabangeke uma ukade unakho konke sekuyaba awusenawo lutho usuhlala emjondolo weplango otshekile kade uhlala kuyi-double story. Uma ucabanga yinto leyo osungayimela wena ngeke kuyimele leyo nto ekuthenini wena ubulala ngopetros ngostiyers manje usulala ngegwinya noma ngophudlodwa hawu into ongeke uyivume leyo yabo. Ekuthenini njengoba ungeke uyivume lapho uyibeka emathubeni amahle ukuthi nasemhlabeni ishuthi vele into yakho ayisekho yabo. Njengoba ingasekho nawe yazi ungazenzela izinto zibe lula umuntu umbone egcine esenza njani eyibulala yena yabo. Professor yazi professor nasekuthenini yabona njengoba usuke uyifaka engcupheni ngaleyo ndlela siyazi professor kahle kahle nasekuthenini mina la ngibhekise khona yabo ngibhekise ekuthenini abantu kumele bazi ukuthi uma behluleka manje ukwenza njani ukukunika isinkwa sokuthi wenze njani umise ini into osuke uyenza uma behluleka manje ukuthi bakunike amandla ukuthi wenze njani uqhubeke ne-MPTV1 ube nendlela owenza ngayo ekuthenini thina siphume kephi kulolu bishi esikulona yazi uma behluleke manje into engibatshena yona next 2 years angicabangi ukuthi kuzobe sisaphila yabo leyo nto ekuthenini nami hayi ukuthi ngiyibeka ngaphandle yabo ngoba yini nami yazi uma ngibuka indlela ebengiyiyona before ngibuka indlela engiyiyona manje ngiyabona ukuthi yazi even into ngangibhema kodwa angisafani namanje yabo. Manje ayi ngathi sekweqela yabo ekuthenini nami ngiyibona hayi yabona ukubone uma unyuka intaba ukade unyuka intaba umqansi omude uma suphana nendawo usuthi ubuka emuva ubuka phambili uyabona ukuthi yazi ukubuyela kwami emuva showcase ukufa ukuya kwami phambili nakhona futhi ngiyabona ukuthi ikude kodwa nakhona ngizothi ngifika ngibe ngifa yayibona yonke yazi isekuthenini uma behluleka manje ukuthi basize wena ngiyazi vele ukuthi umuntu uzohlezi enalento ukuthi mina ngeke ngize nginike ukuthi kwami iphara yayibona yonke kodwa cabanga ngoba une opportunity enhle kanjani ekuthenini akufisayo ekuthenini ngabe usenzela kona thina indaba engathathi lokho akunike wena kokungcono yayibona yonke ngoba wena unayo indlela yani yokwenza ukuthi kube ukuthi yazi wena professor mina ngitshene ihlazo wena yazi wena uhlula udokotela uhlula abantu abakufundele ukuphatha umuntu ngathi ngoba yini yazi thina professor umuntu umweke waba nenkinga wagula noma wanane uyakuthatha ukuphosa esibhedlela uma ufika esibhedlela nakhona uphathwe isinoma kanjani ugcine uma uphathwe isinoma kanjani esibhedlela ngoba yini bekukhithisa okwani okwephara emva kwalokho ugcine ubudinwa ugula njalo weqe esibhedlela uthi yabona umuntu akasafuni kwakubuyela esibhedlela lapho wenza njani umuntu kuphela isikhashana akasekho emhlabeni kanti wena as a professor wena unaso sonke iskili sani sokusebenza ini umuntu onjani osemgaqweni ongaphansi kwedakamizwa uma nenkinga yazi wena unawo wonke umqondo ukuthi lo muntu yazi indlela engenza ngayo ile ukuze lo muntu akwazi ukuthi asurvive yabo leyo nto ukuze lo muntu aphile yabo. Manje thina mfethu umuntu wazi ukuthi
uma kuwukuthi wena unenkinga kumele akuthathe ayokuvalela endaweni yokuthi yazi wena professor mina ngihlezi ngisho ngithi yazi ukuba amandla nawo yazi even without ukuthi ube nendawo mhlambe ekuthiwa lana ila ehlala khona yazi ngisho kuthiwa ayikho indawo kanjalo kodwa esito sekuthiwa unamandla ekuthenini uyakwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ucabanga ukuthi yazi manje mangase kuthiwa ngenza 1 no 2 no 3 kunga right yayibona leyo nto yazi mangase kuthiwa nalawo mandla lawo mandla amancane yazi ungenza izinto zishintshe ngenye indlela yabo ekuthenini ngisho kuthina zingashintsha ngenye indlela izinto ngoba yazi wena awufani nomuntu lento oyibukela kude yabo yazi khona umuntu onemali onakho konke osemaphalamende okuphi kodwa uthi uma uthi uyathola leyo muntu ukhipha ekuthenini ukhipha iy'nkampani ey'thize ukuthi iy'nkampani ey'thize ayiklini abantu abawukuthi abasemgwaqweni yindaba engathathanga leyo mali le azokhipha ngayo iy'nkampani lezi ezenzani ey'bulala abantu ngoba phela lezo y'nkampani zibulala abantu yayibona leyo nto ekuthenini lawo ma-security leyo ini yazi ngiye ngibuka umasipala unenqwaba yama-security la eThekwini aqashiwe nje aqashelweni ukuthi ashaye thina ocabange ukhiphile imali eyikhiphelani ukuthi kushawe omunye umuntu ukhipha imali yakhe le mali le yindaba engayikhiphanga athi ongcono ngale mali le anakhene endaweni yokuthi menakhe endaweni yokuthi uma niyabaqoqa niyobafaka lapho endaweni yokuthi uyazi na ukuthi yindawo okuyifikele mathuba kuyona uzobona ukuthi indawo leyo eyakhiwe ingabe injani ingabe i-right yini ekuthenini ingahlala umuntu okanje umuntu okulesimo sokuthi usemgaqweni umuntu okulesimo sokuthi uma efika kuleyo ndawo kumele athole izinto ezithize ezinjani eziyimshanguzo ekuthenini kumele kube ne-medication athize awadlayo yindawo e-right yini leyo ukuthi angahlala yini kuyona athi umuntu hayi zikhona nje iy'ndawo kukhona ematendeni kuyafana nokuthi usayihlalela iminyango ngoba yini ematendeni uma ngasubuza ukuthi okay isematendeni angiphike kudliwa ngasikhatsini akunasikhathi sokudliwa akudliwa okay asiyeke ukudla ikuphi ikliniki ngaphakathi la ematendeni ethize akho kliniki ukuthi nayo uyafika ingenela la ekuseni avuka hamba usho ukuthi yindawo leyo ongathi uyenzela abantu abahlala emgaqweni akusiyona indawo ongathi uyenzela abantu abahlala emgaqweni leyo uma ngisakwazi ukuthi ngiphinde ngiphume ngiyophila the same life ebengivele ngiyiphila ngoba phela wena uma ukuthi wena wakhela mina ukuthi mina kube ukuthi ngishintshe impilo kumele wazi ukuthi okay fine lo muntu njengoba ngimsusa kuleya mpilo ngiyazi ukuthi njengoba ngimsusa lapha kunama pains azowezwa kumele wena ube nendlela yokuthi lezi iy'nhlungu azozizwa kumele ube nendlela yokuthi akuthi uma efika la uvele usumlungiselele ekuthenini uma ezwa lezi iy'nhlungu nginayo indlela engizokwenzani engizomenzela ngayo ukuthi adambise lezi iy'nhlungu yabo wena uma ucabanga ukuthi uzongithatha nje uhambe uvalela endaweni ethize yazi ukuthi showcase uma ungangenzelanga izinto engizobe ngiyidinga i-showcase nami ngizokwenza njani ngizobaleka lapho ungeke ngihlale ngoba yini ngiyazi ukuthi la ayikabhede yabo kanti yazi professor wena une-skill sonke yazi indlela one-skill sonke ekuthenini lento akusiyona into oyibukela kude yabo yinto njani okuyona yayibona leyo nto kuyafana nokuthi yinto eyenzeka kephi eceleni kwakho yabo ekuthenini wena ukwazi ukuyihambela wena mathuba uyiyele through deep enkingeni yayibona leyo nto awusiyena ilo muntu okhuluma ngenkinga kodwa ebelapha phezulu eyibukela phansi inkinga umuntu onjani owehlayo ehlalweni ahambe awalk through down enkingeni ayoyibona ukuthi inkinga isuka phe empandeni zayo
Hayi umuntu oyikhela phezulu esihlahleni ngoba esebona sekuqhakaza ama-orange aqhamuke nje yena esedonsa ama-orange. Wena wazi through phansi ey'mpandeni ukuthi ukuze kuqhakaze lama-orange yingoba mina ngatshala la ngalinda isikhathi esingaka kwanzima kangaka. Yabo leyo nto yinkinga engabhekana nazo yilezi. Kodwa uma uthi uyabheka abantu bala eSouth Africa noma ohulumeni bala eSouth Africa yazi okunalokho into abayenzayo baqasha abantu ukuthi babulala abantu baye ukuthatha lezo imali benze njani basupport umuntu owenza into right. Ayizwa leyo nto ngoba phela professor la eSouth Africa yinto leyo legal, yinto leyo evumelekile ekuthenini umuntu owenza into right ninayo ngisho i-right yokumtsheleka i-amount yemali ayifisayo. Yayibona leyo nto awucabange why kungashiwo ukuthi okay fine okungcono ngoba siyabona ukuthi asikwazi ukuthi sikhiphe thina sikunike just ukuthi wenza into right. Okay sisacela ukuthi sikutsheleke at least noma i-amount engaka ekuthenini uma usuyenzile leyo nto the true irana ingalesikhathi nathi sesizobe sesibenefitha ngale ndlela. Yayibona leyo nto yazi lapho nawe I'm sure yazi into leyo ongasho ukuthi yazi noma uhlelo uyicabanga usho ukuthi yazi akufani ngoba yini ngizobe ngazi ukuthi ikhona into engiyenzayo and futhi the more benginika the more kuzobe kukhona abanjani abaphumayo enkingeni yabo ekuthenini kodwa manje okunalokho okwenzekayo mina engikubukayo la eSouth Africa okusho ukuthi into right ukuthi bahubhe thina bashaye thina emva kwalokho kushona ingane zabantu nje kunenkampani enje efikile ama-security isibulale inqwaba engana nje abantu abahlala emgaqweni mhlampe kulaba asebeshonile khona abangaziwa ngisho makuba ukuthi abasekho emhlabeni ababulawe yini kuyafa ngingasho ngithi umasipala. Kodwa ngingasho ngithi umasipala. Yayibona leyo nto ngoba yini yonke leyo nto iqhamukaphi iqhamuka umasipala. Yindaba kumasipala ngoba uthi wona ufuna ukuthi iThekwini ibe clean yindaba-ke wona umasipala uqobo lwawo ungasho ukuthi okay fine yazini asitholeni umuntu onjani owaziyo umsebenzi. Yayibona leyo nto ngeke ukuba lolu hlelo abalazi. Yayibona leyo nto and futhi I'm sure ukuthi bayalazi and futhi bayazi ukuthi iSouth Africa isiyonke ilona kuphela. Yayibona lento angicabanga ukuthi kukhona omunye umuntu oyenzayo into efana nale. Yabo and njengoba bayazi ukuthi okay fine kukhona umuntu kanje owenza into kanje yindaba bengasho ukuthi yazini bahlale phansi basho ukuthi yazini azizameni ukuthi simnike endaweni yokuthi ngoba phela emothi uyabheka la eThekwini zingakanani iy'ndawo inqwabi iy'ndawo ey'biyiwe ezinye sezizezaba amahlathi yindaba kungashiwo ukuthi asithathele indawo ukuthi sinikwe ubani emva kwalokho simsupport ngokuthi akwazi ukuthi kuleyo ndawo akhe into ukuthi ukuze sibone ukuthi ngeke yini aze abaqede yini labantu yazi professor mina indlela engibuka uyiyona wena unamandla angangokuthi wena ungakwazi ukusi-afforda sesisonke sabantu abahlala emgaqweni ngani ngomqondo onawo nangani nangendlela owazi ngayo ekuthenini wena uneskill sonke sani sokukritha umuntu osenkingeni efanayo nenkinga engibhekene nayo osenkingeni yama-drugs osenkingeni yezinto zokuthi angahlala emgaqweni odinga ama-rehab odinga ini yazi wena professor ucabanga ngoba hayi ukuthi ubheke thina kuphela ubheke ngisho imindeni ethize ehluphekile engenalutho kodwa leyo mndeni ibheke uwena yazi professor mina ngiqala ukwazi ngiqala nje ukwazi and futhi ngiqala ukuthola ngawo ukuthi wenza into ekanjani kwangithusa kabi mina ukuthi
kukhona umuntu okwazi ukufika abheke thina aphinde abheke imindeni ethize aphinde futhi ahambele abantu abaseyibhedlela, ahambele abantu awucabange nje la eThekwini-ke kuphela uma ucabanga bangakho abantu ababhekene nalezi inkinga sengiyibalile inqwaba kodwa wena unayo indlela yani yokuthi labantu laba wenze njani uba control ngendlela right bonke unayo indlela yokubaphatha sebebonke labantu wena unayo indlela yokuthi osukwini noma ngesikhathi esithize ngizobe ngenza ukuthi emva kwesikhathi esikuthi ngizobe ngenza ukuthi yazi wena awufani nomuntu oqhamuke enakho konke okhule ngaphansi kwempilo right waqhamuka esenakho konke kwasekuthiwa yazini wena sicabanga ukuthi yazini usiza abantu abakanje cha umuntu onjani ophile through leyo nkinga ayizwa leyo nto wathi uma uphila kuleyo nkinga wabazi ubuhlungu balapho wathi masubazi ubuhlungu balapho ukwazi ubunzima balapho wasuplana ukuthi yazini mina yazi mangase kuthiwa ngenza kanje nakanje nakanje yazi ngakhona indlela yokuthini kule nkinga le ngikwazi ukuthi ngilwisane nayo yabo kodwa manje abantu babheka wena ukuthi yazi uprofessor uyidlela imali uthi mahlangana nomuntu la endleleni uyazi ukuthi uthandwa kangakanani uyazi ukuthi ushama yazi leyo nto ayisizi yabo ngoba yini ukuthi wena ukade ukuthi mina ngithanda kangakanani noma ngishaya imali leyo nto mina akusiyona into esuke ngiyizelela yabo into engisuke ngiyizelela ukubhekisa wena osukutshela mina ukuthi ngithandwa kangakanani noma wena osukutshela mina ukuthi yini engibhayiza kuyona yabona njengoba ukwazi ukungitshela ukuthi ikuphi la ngibhayiza khona nami njengoba ngisuke ngikhuluma la ngisuke ngifuna ukuthi ngikutshela ukuthi ungakulingeka ubhayize lento ewukuthi yabona lento ekuthenini emhlabeni siyabonisana njengoba sibonisana emhlabeni ungagadi-ke wena izinto enjani ezibhedayo uye ukugada izinto enjani right ngaso sonke isikhathi ushinto ebhedayo eceleni ugada into enjani right yabona obonayo na ukuthi yazi mengase kuthiwa ngigada ukuthi ngingakwazi ukuthi nami ngiphile ngeke ungitshele ukuthi ngingagada into engibona kahle ukuthi yazi le ngeke ngisize ngalutho yabo yonke into oyigadayo ungagada ukuthi ubani unane ubani wenzani cha wena gada ukuthi empilweni ngifunani yabo leyo nto yazi njengoba mina ngisuke ngizokhuluma la ngisuke nginesikhathi engispenda la ingoba mina empilweni ngiyazi ukuthi ngifisane yabo leyo nto ingoba empilweni ngiyazi ukuthi ngifisa ngelinye ilanga ukuthi ngibe njani yabo leyo nto idemo ngisuke ngiwaste isikhathi sami la ngifisani ukuthi naloyo osuke ngilalele azi ukuthi uma ukuthi ngithatha i-decision eyokuthi ngibhema into ezukuthi amathuba engifaka kona amahle ukuthi ngihlupheke yilawo yabo leyo nto ekuthenini wazi ukuthi kumele waqala wathi wena uyabhema noma wenza izinto ezukuthi wazi ukuthi usemathubeni amahle ukuthi nawe ungalala eminyango nawe mawubheka umphakathi uyakuqonda yini ukubaleka kohlelo ekuqwashisweni kwabantwana babo ngey'dakamizwa ngokucabanga kwakho umphakathi uyakuqonda yini ukubaluleka kwalento esisuke siyenza la yazi professor yazi lo mbuzo ngiyawuthanda yazi professor into engeke ngiyibuke iyodwa yazi abantu laba ekuyibona abakwi-adult abadala ekuyibona ababheke iy'ngane zabo yazi mina ngithi ngiyabuka ngazi ukuthi abakunaki ukubaluleka kohlelo kodwa iy'ngane zabo ey'hlakaniphile yazi zona zibona ukubaluleka kohlelo kuyikona okunjani okuyifundisayo kunabazali yazi abazali ibona ekumele ngabe bakhuthaza iy'ngane ukuthi yazi
hey nini yazini yabona nje MPTV1 anoyilandela ngoba yazini yabona izinto ezisuke ekhulunyeleza izingane izinto ekuyizona and futhi nani izinto enizibonayo zenzeka kuzona izingane yazi kodwa abantu abadala abayinaki leyo nto kunalokho izingane ezinaka leyo nto yazi ngeke ngibuke mina yazi inqwaba yama-student njengoba kade ngitshene yama-student inqwaba yama-student engikhonzeleni through lolu hlelo yayibona leyo nto yazi ngisho iy'ngane ebengingazazi noma iy'ngane ey'qalayo ukufika zizokwenza u-first year eThekwini yazi nje ngisanda kuhlangana namanye amantombazane afika nje kulo nyaka lo hawu angibiza ngegama nesibongo ayangibingelela hayibo ngathi mase ngiyibuza ukuthi awungazi ningazelapho kodwa hayibo sakubona ku-MPTV1 kanje cabanga ngibona umuntu ole komtubatuba ngila eThekwini ngisengaziwa umuntu ole komtubatuba ngila eThekwini okusho ukuthi lokho ikhona into engithi mengihleli kuleli bench ngiyikhuluma kube khona umuntu emthintayo yayibona leyo nto ekuthenini njengoba imthinta lo muntu lo lento engisuke ngiyikhuluma usuke eyijabulela meyijabulela yindaba-ke umzali waleyo ngane kungabe ukuthi uyena okhuthaza ingane ukuthi ibe njani isondele kwi-MPTV1 kodwa manje mengiyibuka lento abantu abadala yinto le abayibukela kude yayibona leyo nto ekuthenini hayi mina ezami iy'ngane ngeke ifike lapho yazi ngeke uthi ezami iy'ngane ngeke ifike lapho kodwa zibe ezakhe iy'ngane zifunde eThekwini noma ezakhe iy'ngane zinjani ziphuza utshwala uma sithi hayi ezami iy'ngane ngeke ziyibheme ihunga zibhemela insango nasonke saqala ngayo insango saqala ngawo ugwayi singaqalanga ngogwayi saqala ngephepha iphepha silishisa emlilweni sibheme iphepha lilodwa kwathi mekusuka kwawugwayi kwathi kusuka kugwayi kwayinsango kanjalo sagcina sifike deep lonke ihlathi linjalo alikho ihlathi eliqhamuka seliba likhulu lonke ihlathi liqala libe lincane uthi mohamba bonke utshani busangishaya la enyaweni hayi uma uqhubeka hayibo sebishaya isinqele uma uqhubeka bugcina benzani bushaya ihlombe meke bashaya ihlombe ukuqhubeka kwakho bushaya phi ngenhla kwekhanda sisakuboni phakathi okusho ukuthi njengoba singasakuboni okusho ukuthi usukephi usuphakathi ehlathini la njengoba singasakuboni okusho ukuthi noma yini engenzeka kuwena sobe senjani singaboni yabo that is why kushona ingane esemgaqweni abazali bengaboni yayibona leyo nto mocabanga yazi yazi kule nto nje yokushona kwethu yabona nje thina siyashona and futhi hayi ukuthi sihamba kancane yabo and futhi yabona mina ngokwami yabona lento yokushona kosinawana kanje yinto leyo abaphezulu abayazi yabo leyo nto njengoba kuyinto abayaziyo bona mhlambe bayitshena ukuthi indlela eright yokuqeda osinawana noma yokuqeda amaphara yabo kanti yazi leyo nto mina ngokwami akekho umuntu okujabulelayo ukushiwa umuntu emhlabeni yabo leyo nto okusho ukuthi akekho umuntu okujabulelayo ukushonelwa ingane noma ukuthi afelwe ingane yazi professor kunesidakamizwa esisha lesi esibizwa nge-TK yazi lesi sidakamizwa professor ngibuka ngisho abantu aba-right abangayibhemiki ihunge aba-right abahlala endlini yazi professor i-most isibhemani leli tracheotomy yazi professor uthi uyawalka la eThekwini uhlangane nomfana omncane ofunda isikole ugqoka uniform akubuza ukuthi ithiki ngayithola yayibona leyo nto
yazi uma uthi uyabheka ingane yayizwe ngisho kuwena ingane nawe ingane kodwa ubuka yena ungaphansi ngisho kwakho yabo ukubuza ukuthi ithikha ngayithola uthi wena uma uyibuza ukuthi njengoba mina ngiyibhema ithikhe okay fine njengoba ngibulala kangaka njengoba ngibona ukuthi kwayi mina ngisekho right how much more ke lo muntu ongaphansi ngisho kwami okusho ukuthi naye uzobhekana nale nkinga engiyona njengoba ezobhekana naye why ngoba phela yazi ngiprofessor khona into engizoyisho yazi lento akekho yabona ngihlezi ngisho ngithi yazi yabona abantu abangasenhla o-government nane yazi i-drugs bayazi ukuthi liqhamuka ayizwa leyo nto bayazi ukuthi lingena kanjani la eSouth Africa ayizwa leyo nto kodwa into abazoyenza bazohupha thina ababhemi balo yabona uma ufuna ukulwa nento vala isiphethu sayo ayizwa leyo nto la iqhamuka khona vala la itshalwe khona uyikhiphe from ey'mpandeni ukuze leso sihlahla singeke siphinde simile kodwa manje uma uzosika phezulu emagatsheni sizoqhubeka simile yabo ekuthenini yindaba bengayivala emuva bengavali la iqhamuka khona okay ama-drugs yazi uma ngase kuthiwa ayavala nezwe lingashintsha ayibona yonto nabanye babantu engingasibona bala eSouth Africa ama-foreign athize yazi kwayiwona angaphelelwa impilo angaphindela emuva ngoba yini azobe sebona ukuthi yazi into okuyiyona yona ewaphilisayo ngale ndlela aphila ngayo manje izobe isinjani isivaliwe yazi angeke ungitshele ukuthi professor mina abazi ukuthi iwunga iqhamukaphi kodwa bebe babaze abantu abayidayisayo yazi professor kunabantu abathize abamamafia athize abahleli ey'ndaweni ey'thize ey'nkulu iy'ndawo lezi abangaphumi ongeke umbone ngisho ukumbona kodwa usebenza ngale i-drugs yindaba kungavalwa labo bantu ngeke kuze labo bantu kuthiwa babanjwe baboshiwe abantu abazohlezi bebanjwa ithina ababhemi balo yazi ngisho iy'nkantolo y'khathele ithina manje ekuthenini usuyabutshelwa manje ukuthi yazini indaba nje yamahunga nani labo bantu asayingena indaba yabo ngoba yini sebekhathele kwayibona ukuthi hawu yindaba nina ningafiki nabo abantu abakhulu njalo nje nifika nabantu behunga ingoba yini ngaso sonke isikhathi la eSouth Africa umuntu ophila khona uhlezi ebhekeni imali ayeke ukubheka impilo yabanye abantu ukuthi yazi mangase kuthiwa mina ngidayisa ngalento yokuthi ngifaka impilo yabanye abantu engcupheni kangakanani yabo ngoba phela professor yabona i-drugs yinto eyakhiwa umuntu yabo yinto eyakhiwa abantu abathize yinto esuka endaweni ethize lana ke eSouth Africa ayikho into engenayo esuke ingaziwe lokho into engine-guarantee yayo ngisho ngingafundile ngingayanga esikoleni kodwa lokho into engine-guarantee yayo ukuthi la South Africa ayikho into esuka ngaphandle ingene la eSouth Africa ungaziwe ayikho professor ngoba yini la eSouth Africa professor i-security yakhona i-tight kakhulu ekuthenini njengoba i-tight kakhulu labantu-ke laba ekuyibona bona bagade lezo y'ndawo ey'thize bona bavuma kanjani ukuthi leyo nto kube ukuthi yinto engenayo eSouth Africa yabona nje through iwunga ingena ngomkhumbe uma ingena ngomkhumbe emkhumbini professor ku-escortwa ngisho ikokoroshe la escortwe emkhumbini uma seke professor uyangibuza ukuthi iwunga ingangena kanjani eSouth Africa kube ku-escortwa ngisho ikokoroshe okusho ukuthi vele isuke ikhona vele i-deal khona ngaphakathi emkhumbini yabo okusho ukuthi ngeke-ke ungitshele ukuthi wena uzohupha mina uyeke uhupha umuntu okuyena ovumela into ukuthi ingene uyasangana yabona ukuthi uma uhupha mina ufana nokuthi udlala ngesikhathi
ngoba yini uzongihubha kodwa lento izobe iqhubeka yenza njani ingene yabo njengoba iqhubeka ingene njengoba ikwazile ukubulala mina yazi ukuthi iyakwazi futhi ukubulala omunye umuntu yabo yazi iyozifika ngisho enganeni yakho yabo ekuthenini nakuwena ke iyozifika yazi lento engisho isho professor ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela ekuthenini yazi professor labantu laba abaphezulu basuke babone ini impilo abayiphilayo ekuthenini yazi yami ingane ayiswele lutho inakho konke nami nginakho konke angiswele lutho uma se akhohle ukubuka ini impilo yani yalabo abantu abaswele yabo akhohle ukuthi yazi yabona ngalesikhathi yakhe ingane ingaswele lutho ingalesikhathi kulula kakhulu ekuthenini idonseleke kephi ezidakamizweni ekuhluphekeni kulento wena oyivumelile ukuthi wena ibe njani ingene ngoba yini izothi mayibona ukuthi okay fine izothi mayibona ukuthi avela imali la ekhaya into yakhona yabona yonke ekuthenini njengoba iyazi ukuthi imali into yakhona yabona nje mhlambe seke wami interviewer usa usa umfana nje official usanda kushona lo yafana professor kubo isemhlanga njengoba kubo kuyisemhlanga banakho konke uyazi kumndeni ohlala umhlanga umndeni orich yabo ekutheni banakho konke yabona lo yafana ubengaphanti ubengaphuma emaskandi ubehlala khona kodwa imali ubehlezi nayo ngoba yini ubefona fonela wakhe amfayele imali yabona ilento engisho ukuthi yabona ekuthenini nawe ke yazi ukuthi njengoba u-right unakho konke neyakhe ingane injani isuke yazi vele ukuthi meke ngenza 1 no 2 ngakhala uma uzothinteka ifaka imali yayibona yonke kodwa khona efakelwe imali yonke into uthe masephuma uphume ngani ngebhokisi ayizwa leyo nto ekuthenini konke wena osuke uyitshena njengomzali ukuthi yazini ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ibe right azi ukuthi ayi right yabona ngalesikhathi uyitshena uwenza ngayo yonke indlela ukuthi ibe right the more uyibulala ingane yabo yazi mina ngokwami ngisuke ngibone ngazi ukuthi wena njengomzali should leyo ngane uyithanda yabo ingane oyithandayo ngeke uzuyinike i-opportunity yokuyibulala yabo ngoba yini the more wena uyifakela imali the more uyifakela imali should leyo ngane uthayifa ngoba yini ngesikhathi ufaka imali ingalesikhathi yenza njani ithenga ini into ezibulalayo and futhi wazi kahle ukuthi uma ngifayela imali showcase iyothenga ukuthi yabo uma ikhala ngathi ngifone ukufonelwe wena ungumzali ekuthiwa ingane yakho isiyasikweleta isikweleta imali engaka isibhema ama-drugs amangaka lana wena ke njengomzali ukuvuma kanjani lokho ukuthi ukhokhele ama-drugs ungavuma ukuthi ukhokhele into ebulala ingane yakho okusho ukuthi nawe vele uyithanda ingane yakho yabo ngoba yini usho ukuthi vele usukusho ngenhliziyo ukuthi hayi mina nibulalani ngicwabe ukuze ngiphile kangcono yabo kanti emhlabeni ayikusiyona impilo leyo okusho ukuthi lento Nkosi mayekwazi ukuthi enikwe imali yokubhema ekhaya kodwa still aphuma ayohlala emgaqweni cabanga okusho ukuthi njengoba enikwe imali ekhaya yokubhema each and every time kodwa aphume ayohlala emgaqweni yini esuke ibalekelwa ingane ekhaya ngoba ingane siyayiprovide ukuthi ibheme siyayinika imali ukuthi iphile yini pro esuke ikhiphe ekhaya yazi ingoba kuyi-drugs imali ayikazi yaba good enough imali ngathi wena uma ubhema i-drugs ngathi ungaba nemali egcwele indlu kongcono mhlawumbe yabo ukuze ibe ubhema uzushoneke kongcono yabo ngoba yini ubhema manje yabona futhi ngesikhathi unemali i-drugs alikudako yile nto le ngaye ngayisho futhi lento ngathi yazi thina mesaqala i-drugs ave siyitshena ukuthi siyalicontrol yabo i-drugs lizwe ngawo yazi i-drugs lalijika khona
lijika kubo wena ozwa ngalo. Yes, ngoba nje usibona nathi sesizwa ngalo manje sesemgwaqweni sinani uyabona ukuthi yabona nje manje uma ungabhemile kufika umuntu waloyo muntu ngamudla nangamazinyo yabo okusho ukuthi sewusucontrolwa yilona manje i-drugs okusho ukuthi vele ngalesikhathi usebuqala hawu lisuke ku-right kubushelele kuwena ozwa ngalo lizwa ngawo i-drugs-ke liyakunika isikhathi ulidelele uwenze noma yini oyithandayo uma selithini-ke emva lithi hayi lalela-ke kahle kahle mina ophethe la yabo uma lenza njani seliyakutshena ukuthi la khale sami isicathulo mina ngihamba ngale ndlela yabona njengoba ngidonsela lapha ekweni hayi angihambi lapho mina ngihamba la yabona lapho selikhipha hayi yabona mase lithi ngihamba la yilapho nawe osuke usubona ukuthi hayi angisena shadini manje yabo usuthi mothi ubalekela ngala ubona ukuthi ungathi ngiyifaka kakhulu kanti hayi ukuthi uyifaka kakhulu usewulawulwa yilona yabo silona manje selikhuluma yabo ingakho ngisho professor ngithi yabona lezi zinto lezi kanje izinto lezi eyisuke zinedemoni thizeni yayibona yona izinto eyisuke inosathane thizeni and futhi umuntu noma abantu abenza lezi zinto abantu abasuke bazi ukuthi bafunani egcineni yabo bafuna ukuthi kube isiphi isiphetho abasifisayo yayibona yona ngoba yini abantu abasuke bazi ukuthi bafuna ukuqeda mhlambe ngezwe ukuthi yayibona yona ngoba banayo indlela yokwenza yabo kuyindlela abangenza ngayo ile yabo ekuthenini yazi la eSouth Africa maningi amazwe asibhekile yabona yona ekutheni njengoba maningi amazwe asibhekile uma ngase kuthiwa uza ngeho unganenkinga yabo kodwa ngenxa yezinto abathi bethi bayapopola ukuthi yazi umuntu omnyama uyayithanda izinto yabo yazi uma ethanda izinto umuntu omnyama uma ngase ngenze u1 no2 no3 uma sengenza kanje yazi kungaba into engabaqeda yabo yazi futhi yazi wayenza leyo nto lo muntu wayenza iyangena wabona ukuthi futhi yazi iyenzeka lento yabo ngoba uma uthi uyabheka manje muthi yaphe siyazi eThekwini sekuyithina abantu abaningi ukudlula abantu aba right yazi thina la eThekwini sesibaningi ukudlula abantu abahlala eThekwini ngoba yini isuke yenziwa yini leyo ukuthi abantu aba wrong bangabaningi ukudlula abantu aba right even abasendlini bakhona ababhemayo cabanga professor bahamba ngeimoto futhi manje ama-parade inqwa ulifica nje uyisuthu professor yabona-ke manje iphara usulifica ngisho ama-office ezalo iphara uthi uyabuka professor kupaka imoto professor othi moyibuka ubona ukuthi yabona le moto ihloniphekile uma uthi usuyabuka kwehla iwindi kwehla kuvele nje umuntu obona kahle ukuthi yabona lo umdala futhi anganga mhlambe hayi lo angangaba kwi-age yamalume yabo kodwa uma uthi usiyabheka intwanase amakhephu ngawathola phawu amakhephu ngawathola futhi manje yazi ngisuka kude kanjalo ngiyabona ukuthi sengiqalekile yabo kanti ngiyabona ukuthi ayosinawana bakhona la yabo manje mothi yambona umuntu uyambona ukuthi yazi lo muntu lo ufanele ukona umuzi ufanele ukuba nomuzi onayo ukuba nomfazi kuba nemndeni ayimele kodwa ngibuza ihunga uma uthi uyabheka ubonile lo muntu lwade ngemoto la before singene la ubona ukuthi ubethe ngani angina ubethe intasha professor yabona lento le njengoba ngitshela uthi yabona manje isikhathini samanje eSouth Africa kahle kahle ngingasho ngithi sebefuna ukuqeda ngayo yayibona yona ekuthenini yabona manje umuntu usegada i-drugs alaziyo njengewunga yabo akhohlwa ukugada i-drugs angalazi yabo yazi manje
uma uthi uyabheke i-most yabantu ama-timer-ke angisakhulumi ngomalume ama-time amadala uthi awafica ancike ngamakhona kothavene abhizi ashayana nentashi ashayana namakhethi ashayana no-rock no-tick ama-timer ngempela obona ukuthi yabona lawo ama-time amadala obaba bemizi-ke la uthi abafica babhema ontashi babhema oma-rock abanye babhema yona i-tick ngoba befuna ukungalali uma uthi uyayibuza ukuthi uma lento yenziwa ubaba womuzi indodana yalapha izohlulwa yini ukuyenza into eyenziwa ubaba wala ekhaya inhloko ekhaya okusho ukuthi njengoba phela sisho nesizulu sithi thina njengamadodana silandelani inhloko yala okusho ukuthi yonke into eyenziwa la ekhaya into umthetho kabani kababa ugeqe amagula mfowethu isikhathi sesidliwe yinja siyabonga kakhulu mfowethu Mfowandlovu gatsheni babenyathi ukuthi ufike ngiyazi ukuthi uma ngisuke ngibize wena ngisuke ngingenambuzo ngisuke ngizothula nje ngibukele wena uyindoda ephiwe ukukhuluma ukuphila engathi mfowethu esikukhulumayo kungathola indawo ebantwini esisuke sikhuluma kubona asakhaleli ukuthi thina impilo zethu zinjani sesikhalela abantwana bethu ngoba into mina engiyiphusha phambili angifuni kuze kufike endlini la ngihleli khona ngoba umlilo mawuke wokhela weze wokhela endlini lapho khona kusho ukuthi kusuke sekonakele manje abantu abayibuki ngalelo solelo ukuthi ake siyiphebezise kude ungathi ufuna kusukunye ngoba sekuyingane yakhe eseyidakamezweni sukuma manje ngoba akekho umzali owathi mayizala ingane wathi uzela iphara akekho umzali wathi uzela iphara so izinto imani ukwenzeka ngakho ke ukuvikela lokho kubalekile ukuthi nje abazali sisukume siwukhuza umkhuba siwuguluse kude umkhuba igama lami uProfessor Ngwamkhize siyacela abantu bejoin membership ngidabwa phansi kwanongoma isigodini sakapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawusubuke wezofika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni imikhuhlane iphumile abantu abayikade bethola imishanguzo umkhuhlane oyingozana nami ngiyawuzwa nje ungibambile usongibuyisa isibila akho kama umbukelo MPTV1 kubalekile ukuthi usheshe nawe usukumele ungazukulalise phansi ngoba sisafuna niqhubeke nisupport uhlelo siyacela nokuthi nikwazi ukuthi nijoin membership ngoba iyona eyoba umhlahlandlela ngakho ke sengcenga